agak kene nak bade. Agak minor. Oke, yang kene yo gitu. Oh gitu. Nah, pangsing musuh. Ayo. Mas tuh dicek ini. Suasatia satu pengasatuti mangkin titiang Inggih. Pine hajeng make pengastung karan titiang majeng ring ide dane semeton titiang sarang sami wantah melarapan antuk pengastung karu. Om Swastiastu. Jaging ayahmu pun Wantah mawit sangkaning peswecanide Sangyang Widiwasa mewastu meresidoyang raris titiang rauh pedek tangkil ring linggih ide batara sanem linggih iriki ring puro kancing bumi presida raris titiang nyarengin ngaturang tetembangan beramana kaling caritane nanging sedurung titiang ngawitin purun titiang uninga ngamadre ian mungguing bantang carita sane pisuguhang titiang buyulian wantah sane memurde brahmana keling mando kramo bali inggih punika napi luwir daging ipune wantah puniki angen tetuladan angen sepat siku-siku gumanti raris semeton umat Hindu sedarma tatas pawikan gawe topeng muput walia sane sampun ketah ring jagati wantah mawit saking ilen-ilen topeng nike pinake pamuput kocap topeng sidakarya ian buat sesolahan wali sane keunggahang pinake pemuput sampun klokdah iriki ring jagat wali pemekas sane kewastanen topeng sido karya ngajegang drastane inganan sesolahan topeng side karyane punike wantah ngelestarian seni budaya adiluhung
pekaryani Sang Mragoluih mau tame warisan leluhur utama sinampura nike wantah mawit saking tetamian ide Sang Mragoluih mau tamu titiang raris pinakewarih wantah titiang purun ngelestariang mangdo persido ajak inganan sesolahan puniki nanging banget titiang lungsur agung pengampura hatur titiang tunolui titiang wantah purun ngojah daging sasrone nanging rikanjekan titiang ngojah mejanten sampun base basitone mekatah sane singsal nike banget titiang lungsur pengampura riantukan titiang kantun uwi mudo pisan kirang langkung sareng napilwir sane aturang titiang juru gendeng rauhing juru base menawito nenten meresidoyang nagingin pengarsan ide dane sareng sami antuk niko banget titiang nunas maka cutet agung pengampura sane lungsur titiang nenten suwe ngucap bagio inggih nemangkin kawitin titiang ngantuk nyari tayang daging caritone nenten suwe wiyakti kerto raharja gemah ripah loh jinawi kuentenan jagat balinde wiyakti bagione punike wantah ejahan pisan dong Dewa Ratu Agung riantukan bagiane punike wantah ajahan pisah kegentosin mangkin mewastu rauh punike duh kitone hasim ketando ian sane dados jalaran duh kitene punike kepanggih
mawit sangkaning napi luwir napi je sane kepula sane ketanduran tuk ipun sekancan ipanjak dada merana nyantos lisi dong dewa ratu napi luwir sane kepulauan tuk ipanjak wau mentik sampun uya bekecot usan kenten wenten kutu loncat wenten wereng wenten busuk batang dong penekan penyakit uyakti nike sane ngaunang tetanuran ipanjak inggih riantukan sekadia sapunike kewentenan of jagat mewastu ne mangkin ide sang Prabu make tedung jagat ledang ne mangkin ide ngandike nitah panjak dunia nyom rana Ian buat tel penganikan ide anake agung tetuaknya ne ide punika nganikain ipanjak mangdo nyomil sekancan meranone gumanti side rahayu sane kepanggihin Mas dano antuk iadanya rikalone nyomio meranone wantah melarapan antuk serane iadnya punika katurang angen nyomio meranone ya nang lo kamarana kawasatane ian buat iadnya sane kanggen piranti nyomio sekancan meranone niko wantah kesenguh iadnya penangluk merane gana ibu iyaning mungguing genah ngelarang
penangluk merano ne punika ne mangkin lan kurang titiang ning ayang ring pura genah ngewentenang yadnya penangluk merana gumanti sider ares nyomio sekancan merana wantah puput kegelarang irike ring pura agung besaki